Amateka y'umupira w'amaguru arimo ibyishimo byinshi ariko yanagiye arangwa n'ibihe bibabaje cyane ko byasize amateka mabi yaba ku bakinnyi, amakipe yabo ndetse n'abafana bayo. Ubyumve neza yuko hari ibyago bikomeye byabaye muri Ruhago Yisi kugeza ikipe imwe ipfusha abakinnyi bose icyarimwe. Abenshi tuzi urupfu rwa Diego Jota, umunyaportugal wakiniraga ikipe ya Liverpool. Gusa ni mu nyemerere turebe ibintu 10 bibabaje kurusha ibindi byabaye mu mateka ya Ruhago ku isi hose. Mbahaye ikaze mwese, Dive Corentin niko nitwa. Ku mwanya wa 10 turasanga urupfu rw'umunyakameruni bita Marco Vivienne Foe mu mwaka wa 2003. Uyu munyakameruni yaguye mu kibuga hagati mu mukino wa Confederation Cup mu gihe yakiniraga mu gihugu cy'Ubufaransa bitewe n'ikibazo cy'umutima. Akigwa hasi nta bindi yahise yitaba Imana. Ibi byashenguye abafana, abakinnyi, bitera agahinda abantu benshi cyane kubona umuntu wari muzima yarari gukina mu kibuga yakikubita hasi akahita yitaba Imana. Ku munota wa 72 uyu mukinnyi wari ufite imyaka 28 yaguye hagati mu kibuga nta muntu n'umwe bagonganye. Abaganga bagerageje kumuzahura, nyuma y'iminota 45 bari kumugerageza byanze bamujyanye ku bitaro byari biri hafi ya stade, gusa biza kurangira yitabye Imana. Nyuma yo kumukorera isuzuma byagaragaye ko yazize indwara y'umutima. Uyu mukinnyi rero yakoze ibigwi bitandukanye aho yahaye ikipe y'igihugu ya Cameroon ibikombe bibiri, harimo igikombe cya Afrika cyo mu mwaka wa 2000 ndetse n'igikombe kindi cyo mu mwaka wa 2002. Ku mwanya wa 9 hari ikintu gitangaje kandi giteye ubwoba. Ni impanuka y'indege ya Torino izwi nka Super Air Disaster yabaye ku itariki ya 4 Gicurasi mu mwaka wa 1949. Iyi mpanuka yashyize iherezo ku ikipe y'amateka yitwaga Grande Torino yari imaze gutwara ibikombe 5 bya shampiyona y'Ubutaliyani byikurikiranye. Dore uko byagenze. Indege yari itwaye ikipe ya Torino ivuye muri Portugal gukina umukino wa gicuti na Benfica yagonze urukuta rw'inyuma rwa Basilica ya Superliga iri ku musozi muremure mu nkengero z'umujyi wa Turin. Iyi mpanuka yose yahitanye abantu barenga 31 bari mu ndege, harimo abakinnyi 18 b'imena b'ikipe ya Torino, abatoza, abayobozi b'ikipe, abanyamakuru 3 ndetse n'abandi bantu batandukanye bari muri iyi ndege. Iyi mpanuka yagize ingaruka yaba ku gihugu cy'Ubutaliyani ndetse n'ikipe ya Torino, kubera yuko iyi mpanuka ikimara kuba icyumweru cyakurikiyeho ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani yanze kujya mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 1950 muri Brazil ikoresheje indege, ihitamo kugenda mu bwato iminsi 14 yose kubera ubwoba bw'ibyari byabaye. Ikindi wamenya nuko ikipe ya Torino itongeye gusobanura icyubahiro nk'icyo yahoranye, kubera yuko yari imaze kuba ikipe y'ubukombe imaze gutwara ibikombe 5 bya shampiyona y'Ubutaliyani byikurikiranye. Mu kiwayo Juventus yatangiye kugenda yisatira, ubundi Torino itangira kugenda isenyuka gutyo. Ku mwanya wa 8 turasanga urupfu rw'umunyargentina bita Emiliano Sala. Uru rupfu rwashenguye abakunzi ba football ndetse n'abandi bakunzi bakurikiranaga uyu mukinnyi. Wumve ko bitari kera, kubera yuko urupfu rw'uyu mukinnyi rwabaye ku itariki 21 Mutarama mu mwaka wa 2019. Emiliano Sala yari mu rugendo rwavaga Nantes mu Bufaransa rwerekeza Cardiff muri Wales. Ahangaha nta kindi cyari kimujyanye, yari agiye kwerekeza mu ikipe yari imaze kumugura miliyoni 15 z'amapaundi. Ahangaha nta kindi cyabaye, nuko indege ntoya yari imutwaye yabuze control, ubundi iragenderwa hejuru y'inyanja Manche. Nyuma y'uko indege yari imutwaye yaje kubura control ubundi ikagwa mu nyanja, ibisigazwa by'indege byaje gushakishwa, hanyuma haza kubonekamo umurambo w'uyu mukinnyi mu mwaka wa 2019 ku itariki 3 Gashyantare. Gusa igitangaje kandi kibabaje nuko umupilote wari umutwaye bitaga Davis Ibston umurambo utigeze uboneka kugeza uyu munsi. Urunguru narwo ni urupfu rwababaje abantu benshi cyane, kubona umukinnyi bari bamaze kugura miliyoni 15 z'amapaundi agiye kwerekeza mu ikipe bamuguzemo, ubundi ntaze kugerayo agakora impanuka bikarangira yitabye Imana. Ibi ngibi bihita bigaragaza yuko hakwiye gufatwa ingamba zikomeye cyane mu ngendo z'abakinnyi ndetse n'amakipe muri rusange. Twihuse reka tujye ku mwanya wa 7.
ikindi kintu cyabaye mu mateka y'umupira w'amaguru kigatera impagarara ndetse kigatera n'ubwoba abantu benshi cyane ni impanuka y'indege y'ikipe y'igihugu ya Zambia mu mwaka w'1993. Indege yari itwaye ikipe y'igihugu ya Zambia yaguye mu nyanja Atlantique muri Gabo. Abantu bose bari muri iyo ndege barapfa. Iyi kipe yari ifite icyizere cy'uko izajya mu gikombe cy'isi. Wumve ko kandi yari ubwa mbere ikipe y'igihugu ya Zambia yatekerezaga yuko yari kujya mu gikombe cy'isi. Dore uko byagenze. Ikipe y'igihugu ya Zambia bakundaga kwita Chiporoporo yari mu rugendo yerekeza muri Senegal gukina umukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1994. Ahangaha bari bifashishije indege ya gisirikare. Iyi ndege yitwaga DHS-5 Buffalo. Indege yari batwaye yaguye mu nyanja Atlantique imaze guhaguruka i Libreville muri Gabo aho yari yabanje guhagarara. Iyi mpanuka icyayiteye nuko iperereza ryaje kwerekana yuko moteri y'iyo ndege yari yafashwe n'inkongi y'umuriro, maze umupilote aho kugira ngo azimye iyo nkongi y'umuriro hakanda indi moteri birangira ihanutse. Ikindi kintu gikomeye cyabayeho muri Ruhago Yisi kiza ku mwanya wa gatandatu ni icyago cya Heysel Stadium Disaster. Ni icyago cyabaye ku itariki 29 Gicurasi mu mwaka w'1985 i Brussels mu Bubiligi. Iki cyago cyasize agahinda gakomeye mu mupira w'amaguru mu Burayi kandi gihindura burundu imicungire yo mu kibuga. Dore uko byagenze. Umukino wa nyuma wa European Cup ubu ngubu niyo yahindutse Champions League wari wahuje hagati y'ikipe ya Liverpool na Juventus. Habaye imvuru zitewe n'abafana ba Liverpool bashatse gusatira igice cyari kirimo abafana ba Juventus. Nta kindi cyakurikiyeho. Abafana ba Juventus bagerageje guhunga abo bafana ba Liverpool bagana ku rukuta rwari rushaje rw'iyi stade, maze urwo rukuta rwaraje rurabagwira. Abantu 39 bose barapfa, harimo 32 b'Abataliyani, 4 b'Ububiligi, 2 b'Abafaransa ndetse n'umwe ukomoka muri Ireland. Si ibyo ngibyo gusa kuko abantu 300 nabo bahise bakomereka uwo mwanya. Ikindi kintu giteye agahinda cyabaye mu mateka ya Ruhago Yisi ni ihanuka y'indege y'ikipe ya Chapecoense yo mu gihugu cya Brazil. Dore uko byagenze. Ku itariki 28 Ugushyingo umwaka w'2016 indege yari itwaye ikipe ya Chapecoense yo mu gihugu cya Brazil yaguye mu misozi ya Maradin muri Colombia. Iyi kipe yari yagiye gukina umukino wa nyuma wa Copa Sudamericana. Iki gihe abantu 71 mu bantu 77 bari muri iyi ndege bose bahise bitaba Imana. Iperereza ryaje kugaragaza yuko indege yari yabuze lisansi bitewe n'uburangare bw'abapilote, ubuyobozi bwa kompani yari yatwaye iyi ndege ndetse n'ibindi bitandukanye. Ku mwanya wa 4 turasanga impanuka ya Hillsborough. Iyi ni Hillsborough Disaster ifatwa nk'icyago kibi kurusha ibindi byose byabaye mu mateka y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku itariki 15 Mata 1989 mu mukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cya FA wahuzaga ikipe ya Liverpool na Nottingham Forest kuri stade ya Hillsborough i Sheffield mu Bwongereza, haje kuba impanuka bitewe n'ubucucike bukabije bw'abafana inyuma ya stade. Polisi yafashe icyemezo cyo gufungura irembo rinini iryitwaga Gate C. Ibi byatumye abafana benshi cyane binjira rimwe mu gace kari kamaze kuzura, bituma bari imbere bose babyigana cyane kugeza ubwo urukuta rw'inyuma rwabatandukanyaga n'ikibuga, bigatuma abantu benshi cyane bahasiga ubuzima. Iki gihe abantu bagera kuri 96 barapfuye. Nyuma mu mwaka w'2021 wa 97 nawe aza kwitaba Imana bitewe n'ibikomere yakuye muri iyi mpanuka. Ikindi kintu gikomeye kandi giteye agahinda cyabaye mu mupira w'amaguru ni ubwicanyi bwo kuri stade ya Porto mu gihugu cyo mu Misiri. Iki nicyo cyago gifatwa nka politike, urwango bivanze n'umupira w'amaguru byasize amaraso menshi y'Abanyafrika bahasize ubuzima. Nyuma y'umukino wahuje Al Masry ndetse n'ikipe ya Al Ahly, abafana ba Al Masry binjiye mu kibuga bafite ibyuma, inkota n'amabuye maze batangira kwica abafana ba Al Ahly. Ubyumve neza yuko polisi yashinzwe kurebera ndetse no gufunga inzugi kugira ngo abafana ba Al Ahly badahunga. Ibi byatumye abantu barenga 74 bahasiga ubuzima, abenshi muri bo bari bafite imyaka iri hagati ya 13 na 20. Ibi byatumye shampiyona yo mu Misiri ihagarikwa imyaka 2 n'amakipe amwe abuzwa gukina.
Ikindi cyago gikomeye cyabaye mu mupira w'amaguru. Iki nicyo cyago cya mbere kibi mu mateka y'umupira w'amaguru hashingiwe ku mubare w'abantu bapfuye icyarimwe kuri stade. Ati ngo byagenze gute rero? Ni umukino wari wahuje hagati y'ikipe y'igihugu ya Peru ndetse na Argentine mu mujyi wa Harimo. Umusifuzi yanze igitego cya Peru harabura iminota 2 ngo umukino urangire, bituma abafana barakara cyane binjira mu kibuga. Polisi yakoresheje imyuka iribwa mu maso ibizwi nka tear gas, ituma abantu barenga 47,000 bakwira imishwaro. Inzugi za electronique z'iyo stade zari zifunze. Ibi byatumye abafana batangira kugwiragwirana kugira ngo babone uko basohoka muri stade. Ibi ngibi byaje gutuma abantu barenga 350 bahasiga ubuzima naho abarenga 4,000 barakomereka. Ku mwanya wa mbere w'ikintu cyabayeho mu mateka y'isi kidasanzwe ni ihanuka ry'indege y'ikipe ya Manchester United mu mwaka w'1958. Iyi mpanuka yabereye mu Munich mu Budage, ihitana abantu barenga 23, harimo abakinnyi 8 b'ikipe ya Manchester United bari bazwi nka Byabaye Babes. Ni kimwe mu bintu byababaje isi yose muri rusange. Dore uko byagenze. Mbere y'impanuka, ikipe ya Manchester United yari ifite ikipe y'igitangaza yitwaga Byabaye Babes. Yari ikipe igizwe n'abakinnyi bakiri bato cyane bari ku mpuzandengo y'imyaka igera kuri 22. Ubyumve neza yuko iki gihe bari bamaze gutwara shampiyona 2 z'Ubwongereza zikurikiranye. Dore uko byagenze. Ikipe yari ivuye muri Yugoslavia gukina na Red Star muri European Cup ariyo yaje guhinduka Champions League. Indege yagombaga guhagarika i Munich mu Budage kugira ngo ifate lisansi. Ibi bihe byaje kuba bibi kubera yuko hari imbeho nyinshi cyane n'urubura. Inshuro zigera kuri 2 zose umupilote yagerageje guhagurutsa indege ariko bikanga, imashini ntizakora neza kubera yuko nyine hari mu bukonje. Hanyuma ku nshuro ya gatatu yagerageje kuyihagurutsa, maze indege imaze guhaguruka ntiyabashije kugera ku muvuduko uhagije, ahubwo nyuma iza gusubira inyuma iraza igonga urukuta rw'umuhanda, bituma iyi ndege itangira gufatwa n'inkongi dore yuko yari igonze ahantu hari hegereye santre. Iki gihe abasize ubuzima ni abantu bagera kuri 23, harimo abakinnyi 8, abanyamakuru 8, abatoza 3 ndetse n'abakozi b'indege. Ndabashimiye yuko twabanye kuva ku ntangiriro y'iki cyegeranyo kugeza ku musozo wacyo. Dive Kurante nje niko nitwa, ndabashimiye.